Afrinî, ew mesela Afrinî, mesela Kurdatiye bavê min. Siyaseta devleta şexsa ew nimara ye. Siyaseta devletê ye, li ser mesela Kurdîne tehmila watinê ye. Nimunekî bidime te. Afrin girêdayê Sûriyeyê nîne. He? Devleta Sûriyeyê. Türkiye diçe hududê wan derbas ve dikeve hundir Sûriye dengê xwe nake. Mesela Kurdiye. Çünkü çima ew jî mesela Kurdiye acizin. Kurdistan e. Tehmila watin e. Gere em vana bibînin. Başka tişkî nîne. Nikare bi serkeve. Doza Kurdiye kesb Kurda nikare bavê min. Nüfuskî mezin e. Welatê Kurda ye. Kes bira xwe nexapîne. Ê ku ji van bûyera pêwîstiya wan bi van bûyera hene, ê ku jê kar dikin hene. Gava nejî min got. Mesela silah ye. Mesela petrol ye. Mesela karkirin ye. Kuvvet hene ew dileyizin. Ev dini numara ne ya? Mesela eve. Başka çkinine. Van kemasi siyaset emede galeti hene. Nezani hene. Cana insana da hemu dünyayda peçi hene. Ana mesela emin cana pıcara herkesiyle haberdim. Ki casus eni zanım. El buyar edinirim, karar edinirim. Feyda mehye, zarara mehye. Ev meselesi evet. Doza kurdi zarar divine, kar divine. İyice kemasi nezani hene, henik hesap edini hene. Gelime gered van işada şiar ver. Emi Kurd bin, Kurdistiyaya xwedî derin. Evlî Kurdistan ki bira çêv ve bira vahşistan be. Devlet ki be çid ve bira be. Jimre ideoloji wana tinne ye. Galet ev ya. Mehmet Leyizin. Li gelime ve viya biserkebe ez bawerim yani. Hini kemasiye medve hebe ve gelime biserkebe. Bavê min, ez helgad vêjim. Mehmet Leyizin. Zarokê me ne. Zarokê çep jî diçin ji bo doza Kurdî şehit dikevin, dimirin, dikevin zindana. Lê kritik nokta çepîtiya Türkiye, mîta Türkiye'ye. Ez berê de dibêjim, ana nabêjim. Mehmet Leyizin. Heqê mesela çepîtî tune, li dinyayê çepîtî nema Türkiye'ye heye. Çima Mehmet Leyizin. Ê ku viya dimeşînin zanin, lê gelê me nezane. Divê de ecemîtîkî mezin heye. Doza Kurdî, doza millet ki ye. Bira Kurd be, kî dibe bira be. Ez nikarim bijim eviya ji hev biqetînim. Di li aleyya mesela Kurdî de ye. Li hamber mesela Kurdî de ye, Mehmet Leyizin. Gere em ya izin nedin. Bira kerem kin, ez gazî herkesî dikim, televizyona em zindî li huzûra xelkê xeberdin. Dime hem mesela çepîtî, hem mesela Kurdîtî. Na. Mesela Kurdî tişkî qebûl nake. Milletê Kurd gere ewlî azad be, hem welatiya xwe bi ser xe, devleta xwe deyne, piştî wî îdeolojî tên. Kî tê bira were. Bira Kurdistan gibi ve kî dibe bira be. Ez divê derdê de me, gelê me jî ew e. Ev ya îş hêwan e. Ama tijme bipirsî, gere ew dîsa endam be û gel wî bibijêre. Ez bawerim ku ana endamiya wî dene wê partî jî gel jî rê bide wî. Çünkü dijminê meriv vakta zulm û tadekî mervê merva bike, herkes xweyî dertê. Mesele ew e. Êdî ev ya îşê wan e, bi dizî, pişta derî, çi derbas dibin, ez wî heqê de nikarim xeberdim. Lê gere ew qarîş nebe, dengê xwe neke, ama partî gel endam wî nîşandin. Ew tenê na wan belediye reîsî bin, mebûsê dinê bin, bi navê Kurdî hatibin girtin, gere xelk xweyî derê, partî xweyî derê. Usul wîsane, tijme pirsî. Ama êdinê pişta derî çi derbas dibin, ew îşê wan e. Ew dek û dolap îşê wan hene. Dibe her tişka, divan îşa de mesela berjewendiyê, zanî, siyaset ew e. Herkes berjewendiyê xwe dinêre. Gere em Kurd jî berjewendiyê xwe binêrin. Doza min de kara min çi ye? Türkiye vakta bahsa Kurdî dike, dikeve tengasiyê, vakta Kurd dibe inkar dike. Gere em jî bi çaralî xwe doza Kurdî bipêçin. Em ê li xwe gere. O tik kuvvetî bi me nikare, nüfuskî mezin e bavê min. Welatê me ye.
گره ام وانا ببین اوان وی آوای دا که ماسیه ما هیا ام نیاری انا خبردانی من هنم برجی خبردایه ام نیاری تقومینینن دوزا کردی ولاتی میا امی خویی درین او مدکوژن برا مبکوژن 5 میلیون کرد برا بقربانا کردستانی به او خوی نام جلی والکه بکه او بنیرن ولا ام چما وانا دکوژن و برا بن امی خلاص بن اما ام وانا کوژن اما امی جبوی ولاتی خوب بمرن ببین میجی امی خویی درین شخوره حتی ام ببین میجی خویی شخوره درنین او دعوت دریج به پیشای نای بری تو قوت نگاره پیشا کردا برا و 200 سالی زیده لکردستان قتل عام و ظلم و سرگونی و زندان کشتنن که ارته رانه بیه ولات کردای نفوس کی مزنه و سر حد نینه و کردای کسی قومی را حتی نه ظلم و تعدی نکریه ایریش نکریه همون دیروکوان دنیای دویجن ابی حقیقته گره امانا ببینن او بویر دچی دبو او رفراندوم دچی دبو مثلا کرکوک او شر نوامه ایش نباش کرد و ناویوی تنه و دیروکا دنیا دجی لکه کی مظلوم به ایکو بو سبب وانا اوه انسان ما حکوماتا کردستان جی نخواستنه کرد هفدو بکجن بره پارکشاندن لی پیشی اویا نای برینه و حل ببه و کرکوک جی و سرخابونا براجی و هر سری تقو وجی بینکاره یعنی هم هفدو نخابینن و ور سری گره اموانا ببینن ایکو جوان شتاده پیچی ایکو دوان دلیزن ایکو برجواندی واهنه پیچی دجمن آهنه و ببین همو دنیای دایما دجمن و او پیچی و هبن اف مسئله جی عینی مسئله لی حل بن از باورم و کردستان بسرکبه و ایشی هر سری گلک سپاس صاحب